ya muri iyi reka tubanze duhaye abantu statistique zo gutekerezaho mu mikino yo kwishyura. Equipe ya Rayon Sport yakoreye amanota 27 kuri 42. ubwo urumva ko yashyize kuri 42 kuko baracyabura journée imwe kugira ngo yuzure 45 akinirwa muri retour. Musiko champion Rwanda igera amanota 95 retour. So bafite 27 kuri 42 mu mikino yo kwishyura. Rayon Sport ikaba yaratsinze imikino kugeza kuri ubu ngubu ikaba yaratsinze imikino 6 muri retour. Harimo umukino wa Police, hakabamo Rutsiro, hakabamo Etincelle, hakabamo Muhazi, hakabamo AS Kigali, hakabamo na Kiyovu. Batsinze imikino 6 imikino yo kwishyura. Abanganyije imikino 6 nanone. Banganyije na Marine, banganya na APR, banganya na Musanze, banganya na Magaju, banganya na Gasogi, banganya na Vision. Abatsinzwe match ebyiri. Ubwo n'uvuzo zimaze kwa 12 tsinde 6 ukanganya 6. Batsinzwe ebyiri, batsinzwe na Mukura, batsindwa na Bugesera. Yego. Ibyo rero nufata imikino Rayon Sport imaze gukorera amanota imaze gukorera, ahubwo nsanze nayo yahaye menshi. Gutsinda imikino 6 biha amanota 18. Kunganya imikino 6 bikaya amanota 6. Amanota 6. Ubwo 6 bikahita biba 28. Akama 28 ifite amanota 28 kuri 42. Ko yatakaje menshi par rapport yabonye. Ayo yatakaje niyo menshi. Kurumva mu mikino yatakaje imikino 8 itsinda imikino 6. Ngo gutakaza 6 yanganyije n'ibiri. Batakaje 18 babona 28. Ko ni 42, right? Bakina imikino 14 batakaje 18 babona 28. Yego babonye 28 nibyo twavugaga. Yego. Ugereranyije no muri Fazare Rayon Sport Sofa nibo bari ku manota 60 ifite. Yabonye 36. Reka mbare ko yari yabonye 36. 36 kuri 45. Yego. Bivuga ngo yari yatakaje amanota 9 mu mikino ibanza. Yego. Kugeza ubu itakaje 18. Itakaje 18 itarakina umukino wa nyuma. Statistique ziravuga. Tube turekeye aho. Yego. Ndagira ngo tujyane mu mibare. Fazare watakaje amanota 9. Fazare Tour umaze gutakaza 18 hakiri umukino wa nyuma wo gukina. Yikubye kabiri. Ni ikimenyetso cyuko Rayon Sport ya Fazare na Rayon Sport ya Fazare Tour na makipe biratandukanye. Totally different. Iyo umbwiye rero ngo APR ni iki cyifashe gutwara igikombe, mpera kukuba opponent bahanganye yabaye weak muri retour. Kuko ibikugira mwiza hari igihe binaturuka no kuba muhanganye batabaye beza. Facts best. Iyo ni fact. Noneho bitujyana muri why Rayon Sport yaguye muri retour. Why APR yabyutse muri retour. Kuko APR yo nujya kureba ndagira ngo manzanye mu mibare yayo. APR muri retour yatsinze imikino 10. Amanota 30. Ayo ni amanota 30 bakoreye. Win 10. Abanganya match 3. 30. Aba 33. Contre Rayon Sport twabonye ifite 28 sofa. Ubwo urumva ko barayirusha amanota 9 muri retour. 9. Hanyuma APR 5 basoje Fazare bayirusha kabane n'ubundi. Yego. Hanyuma APR itsindwa match imwe ya Mukura. Yego. Imwe ya Mukura. Samir yarabivuze neza, twashoje Fazare rero irusha APR 4. Sorry 5 almost ni imikino 2. Yego. Sebyo birumvikana. None ubu ngubu APR kurusha Rayon 4. Amanota rero y'ikinyuranyo 9 yabonetse APR yabashe gukusanya muri retour. Aho yakoze 36 sofa. Sorry. 33 kuri 42 kuri 20 na kuri 33 kuri 42 contre Rayon Sport yakoreye 28 kuri 42. Yego. Usanga 33 ya APR kuri 28 ya Rayon. Ubwo APR yirusha 9. Ubwo yarabanje kuramo yayanda 5 yayirushaga muri Fazare irengejeho hani irusha kugeza 68 kuri 60. Fazare Tour rero ishimangirwa n'ibintu tugiye kugarukaho. Rayon Sport kuri ubu ngubu mumbwire impact y'abakinnyi yaguze muri Fazare Tour.
ni Abedi Biramahire niwe mukinnyi wakinnye waguzwe muri phase retour afite ibitego 8 ego toute competition confond ibitego 8 afite 6 muri championnat afite ibitego 6 muri shampiyona ariko nanone Abedi Biramahire yari reinforcement ntabwo yari umukinnyi ubanza mu kibuga kuko batekeza ko Fornganye ibitego 13 bamwongera undi mwataka wamufasha yaratubaje kuri impact y'abakinnyi baje muri retour ubwo muri shampiyona wagize akamaro umukinnyi wenyine wafashije Rayon Sport ni Abedi Biramahire baguze ni Biramahire Abedi abandi reka mbakubwire ni Asanana ntabwo yigeze akina ubu ntiwamubona ariko ranibuka umuye mu nzu wamumenya kubera ko nejo bundi bamushyizemo minota yawe twihute rwose dufite ibintu byinshi Asanana ntiyakoze muri retour ntahari ntabarwa nta kintu yakoze baguze Adurayi Jaro ntabwo yigeze akora ntahari baguze Suleiman Dafe yarakinnye nubwo yagizemo ibibazo by'imvune somehow Dafe yagize amamatch ashaka ko yaranayizanye yego Dafe yagizemo amamatch na Biramahire Abedi nabo bana abakinnyi bane uretse umwe wenyine niwe wagize ifashe umwe ni wa delivarinze mu buryo bufatika Biramahire Abedi yagize uruhare mu bitego 8 yagize 6 muri champion ibitego 6 muri champion Abedi yabaye umukinnyi mwiza waje gusigaraho umukinnyi wavunitse nko kuri journée ya 4 ya phase retour yego ari we Fornganye yavunitse ku mukino wa 17 bakina n'amagara ari umunsi wa kabiri aho wa kabiri wa phase retour ikibazo rero yagize kindi muri retour Rayon Sport ubundi ibitego yari yatsinze uyu mukinnyi 13 muri shampiyona byashoboraga kumushyira mu bitego 20 birenga iyo atavunika dukurikije ko yakinaga byaragaragaraga ko ashobora no gukoraho rekoro y'undi mureyo n'ubundi ariyo Jules Muhenga wakoze ibitego 20 kuko mu mikino 14 yatsinzemo ibitego 13 imvune ya Rayon Sport ubwo turi muri Rayon Sport icyayisenye muri retour imvune ya Fornganye yiyongere ku bibazo byabaye muri management ya Rayon Sport byo kuba hari ukuntu hari ahantu byageze ngo ubuyobozi ntibutanga amaprime uko bikwiye bari kunganya amamatch menshi hatangira kwa akantu ko kudahembera igihe hatangira kwa mu ibibazo by'abakinnyi batangiye ngo kujya kurya ngo udufaranga ku ruhande hazamo guhagarikwa kwa Robertinho guhagarikwa kwa umutoza w'abazamu guhagarikwa kwa Kadime guhagarikwa kwa Aimable erega Ombolenga buri arahagaritse guhagarikwa kwa Ombolenga guhagarikwa kwa Aimable ndagira ngo nkumenyesha abo bantu bose ko bari ki muri Rayon Sport kuko turavuga umutoza mukuru n'uwungirije reka ntago ari umutoza mukuru gusa n'uwungirije turavuga Robertinho tukavuga umwungiriza we Sermi erega we ko mu mwibagiwe Kinani Serami we yagiye kubera ibintu n'umutoza w'abazamu nde Mazimpaka staff yarahindutse yose staff ya Rayon Sport yose ko yakabaye abatangiranye na equipe muri phase byageze nko kuri journée ya 20 na bose batagiye agataho wongera ko n'umutoza wongera ingufu abakinnyi hari imikino atatoje yaragiye muri Afrika y'Epfo nawe Bongare Beats akaza kugaruka nyuma icyo bakita management turaza kukigeraho muri AP iki rero ndacyari muri staff ndi kuri Robertinho ndi kuri Serami ndi kumutoza Mazimpaka ndi no kumutoza w'abazamu ziko nawe yahinduwe hagati muri sezo akongera akagaruka kubera ibibazo by'amafaranga aba bose ibyo byarabaye mu bakinnyi Aimable mu defenseur wabanzagamo Ombolenga akabafasha Ombolenga akabafasha mu kugira ngo bagire abanyarwanda bahagije navugaga Aimable kugira ngo baze kujyana n'abanyamahanga imbere haje Ombolenga hakiyongeraho n'umuzamu wabo wa mbere Kadime aba bakinnyi bose uko ari batatu ntago bashoje sezo kubera ibibazo bose ni bazima ariko bose barahagaritse staff yose iragiye abakinnyi batatu muri key players babanzaga mu bose uko ari batatu babanzaga ntibashoje sezo bimanura kuri point yindi ivuga ngo muri recruitment zawe twari tumaze kubivuga abakabaye bakorera mu ngata abangaba staff ufite umutoza twese twemeranye ko Rwaka si umutoza mubi ariko ntago ari umutoza wari wagera kuko umutoza mukuru wa Rayon Sport araba miyo si level ntago ari level umutoza mukuru wa Rayon Sport ntabwo akwiye kuba afite licence B akwiye kuba ari umutoza afite experience n'umuhanga twese tubyemera ufite na experience nabo nyine ba Robertinho bakinije amakipe muri za Champions League na za Confederation aho tuyemeranye ko biri kumvikana ingingo ku ngingo iyo ni reyo si level hanyuma twabonye ko mu bakinnyi baguze Abedi niwe wenyine wa Deliverance atanga ibitego 6
ariko dusanga ko icyo yakoze nubwo tukimushimira Abedi yumve ko serivisi nze nzubashye Abedi yarantunguye rwose kudeshapo mu bantu ngiye bantunguye Abedi isaluti yanjye urayifite ariko Abedi si wengeye kuvugira iyi statistique ngiye kuvuga ngo ibyo wakoze birahambaye ariko ntibihagije ugereranyije n'uwo wasimbuye yego byumvikane neza numva niba mu mikino 14 yatsinze ibitego 6 nubwo nabonye bambwira ko ari 4 muri shampiyona bikaba 4 mu gikombe cy'amahoro Abedi nta bitego 6 afite ni 4 muri shampiyona mu gikombe cy'amahoro afite 8 overall mu gikombe cy'amahoro n'gikombe cya shampiyona 4 muri shampiyona ni ibitego 4 no mu cy'amahoro ni 4 yego hanyuma imikino 17 ariko Foringa ntabwo yakinnye yose yakinnye mu 14 yatsinze kuko hari n'iyatakinnye 14 yatsinze 13 undi yakinnye 14 yatsinze ibitego 4 ubundi ni nkawa mari mpuzanengo y'igitego kuri match yego ariko undi ni igitego kimwe muri match 3 mu bigaragara rero habayemo n'icyo kibazo cy'uko Rayon Sport igeze kuvuga ko ishaka kurokirita umukinnyi ukomeye witwa Fahad Bayo birangira batamuguze yego ibyo rero ni ibyakomye mu nkokora Rayon Sport ibyakomye mu nkokora Rayon Sport bigatuma APR iyirusha amanota 9 muri phase retour akandi kantu umuntu yakongera ko mu byakomye mu nkokora ikipe ya Rayon Sport nyuma yuko Robertinho yagiye hari abakinnyi badropinze form bigaragara pe ubona bagizweho ingaruka n'igenda rya Robertinho notama nk'uyu musore Adama Bagayogo kuko aho Robertinho yagendeye service zagiye hasi ubundi wabonaga ari umukinnyi bafasha cyane yasimbuye akaba yakora igitego cyangwa se agatanga assist ariko yasubiye hasi hanyuma kana mugereroje nawe ngo ndi kuvuga no ku bakinnyi bato bayifashaga nabo ubona ko rwose yamufata nka papa we aho yagendeye nta muntu uzimukana mugereroje byamugendekeye gute asoje sezo ubona yarasubiye inyuma pe ubwo abo abakinnyi baza byongera kuri baba none batatanga service ubundi mu magambo make gutakaza umutoza mukuru yo kuri Calibre nk'iya Robertinho ntumusimbuze byibura undi wo kuri yo Calibre ukama umutoza wungirije uvanye mu kandi kazi ka equipe yawe ntumuhe abungiriza bakwiriye nawe kandi uwo mutoza nibyo afite experience ariko revo hari revo runaka ya competition ataragira uko ntaratwara igikombe cya shampiyona mu bagabo iyo ni experience umutoza Yesu yamaze gutwara igikombe cya shampiyona hari revo runaka abantu bahita bamukarasaho kuba atarayitwara ntafite abungiriza bahagije de mouvement de va et vie za z'uyu mutoza wongera imbaraga hari igihe yagiye iwabo barongera baramugarura icyo navuga ngo instabilité mu bijyanye na côté technique ya Rayon Sport kiri mu bintu byabakoze ijambo rimwe Rayon Sport yabaye mbi muri phase retour rero kandi muri angle nyinshi mu bagiye muri staff tugiye mu batoza muri management kudahembera igihe final côté financier mugani wa kudahemba ntibyagenze neza APR rero ibiyifasha bihora bisa kuko APR imaze gutwara igikombe cya 23 cya shampiyona mu bikombe 30 yakiniye serega ubijyanye tubijyaniranye umurongo ku murongo icyari weakness ya Rayon Sport bariko kirangira kibaye strength nibyo nyine rero tugiye kuki no kuvuga ngo APR ibyayo ibyo bihora bisa ntago bihinduka APR ikoze igikombe cya 23 mu bikombe 30 yego nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi Rayon Sport ikoze ibikombe 6 bya shampiyona ikindi kimwe cyatwawe na Atraco bigafunga ibikombe 30 APR 23 rero 6 Atraco kimwe izindi nta nimwe yatwaye igikombe cya shampiyona ibi bikombe byose APR ifite ndaza kugaruka ku mwihariko w'uyu mwaka ariko birangwa n'ibintu bitatu by'ingenzi byaba byinshi ariko turavuga bituruka ku mpamvu z'umwanya yego ikintu cya mbere APR ifite cyitwa football legacy football legacy ikintu cya mbere navugamo ni seniority muri management yayo APR uko tuyizi ndafashe mu myaka ya kera wenda igihe hayoboye basimba n'abandi reka cyangwa bafande Alex reka nze muri iki gihe cya vuba wenda duhere nko kuri CDS tugiye muri management CDS yabaye vice chairman wa APR imyaka myinshi ku bwa fande Leti Musemakweli yego imyaka myinshi ari vice chairman yego icyo gihe ari vice chairman yanagezaho aba chairman wa APR cyane nyuma aba CDS niwe wapointinze ibaruwa turayibukiza yego afande Richard nyuma gatoya ahaza afande Deo yego uko bipanze n'ubyumva tugiye muri cya kintu cya seniority muri management yayo ifite umuntu banye nayo imyaka irenga 10 cyane he's there arayireberera
ari mu nshingano zitandukanye ariko arahari yaba CDS yaba chairman yaba vice chairman ariko he's there arahari cyane. icyo ni icyambere. Ni nako bimeze no ku bandi bayoborana nawe wenda ntatindaho wenda bose kubera impamvu z'umwanya ariko ngo urugero rw'umuntu umwe ubwo afande wenda James abantu babyumva ko nk'umuyobozi w'icyubahiro abahari imyaka myinshi cyane nibuka rwose imyaka yose muri Kigali guhera mu 2002 na 2003 nge nanjye kuri umupira muri iyo myaka ndeba APR yabaga hari abazi Kigali yakiri utuntu tusheskare twiza dusize irangi ritukura rino basiga kuri sima bicaye rwose isura y'indimo ndayibuka muri iyo myaka ndayibuka muri iyo myaka bivuga ngo ni kipe itagipfa kugira ibibazo by'imiyoborere ibihari ibintu byayo revenues aho zizava n'ibiki n'ibizayitunga byose biba bifite umurongo bivuga ngo ibyo abiha ikintu cyitwa financial stability nkotinza abavandimwe bacu bo ku gihe bavuga yuko aperemba miliyoni 200 ariko no sport emba miliyoni 50 ukwezi 44 nyawo payroll 44 za Rayon Sport 50 zagezemo zagezemo aho bazaniye abantu ba Jalo na ba Dafe zarageze 50 zigeze aho nka 51 n'ebyira yego nibemba miliyoni 50 zitabonekera igihe indi muri miliyoni bakwemereye niba uri umukinnyi bakwemerera gufatamo credit ku gihe ushatse niba arasinya imyaka 2 ugisinya muri APR wemerewe kugenda ugafata credit muri CSS ugakora imishinga yawe abakinnyi rero ba APR na Rayon niyo ngingo ya kabiri tukiri muri football legacy Rayon ihora ihindagurika APR ihora iri consistent APR gute APR ifite abakinnyi bane bayimazemo imyaka itari munsi y'ine babanzamo Pierre ukinnye phase retour yego amaze imyaka irenga 4 yari ahari kubwa badiri Claude amaze imyaka irenga 4 Clement imyaka 4 irageze ni nako bimeze kuri Ruboneka imyaka 4 irageze abo bakinnyi bane babanzagamo Gilbert nawe irageze batanu babanzamo iyo uvuze ngo abakinnyi batanu wibuke ko bo bakinnyi bajya mu kibuga ni 11 ubwo ni kimwe cya kabiri iyo bayita football legacy Gilbert arirenza nafashe cyo bita lo minimum bivuga ngo hari numa zitandatu hari numa ziri hari numa zitanu Claude nawe inera yirenza rwose nafashe lo minimum Roderick yagiye bamaze gutwara igikombe cy'amahoro mutagira ngo banzotanga bo ntibahamaze igihe yazanye na Ruboneka twafasha ababanzamo football legacy muri nyegeze kubisobanura yaravuze ngo iyo umuntu afite abakinnyi bagera kuri Moatsi yabivugiraga kuri Man City hari abo umutoza yasanze hari n'abandi yiguriye ariko akamaranye imyaka afatiye kuri 4 igera kuri 4 equipe byibura ifite icyo bita fondation kuyubakiramo birashoboka kurenza ko wahora ugura ubu turi gutegereza ibisubizo mu bantu bagombaga kuza gusimbura Fornganye ubu turi gushaka ibisubizo mu bakinnyi ba Dafe nyamara Rayon Sport yakaba yari ifite n'abakinnyi imaranye igihe ariko buri myaka 2 Rayon Sport irahenduka imyaka 2 yagera se do mwaka buri mwaka umwe Rayon Sport reka nk'ubu ngubu ugiye nko mu ifoto y'abatwaye igikombe cy'amahoro Ombolenga na Aimable barahanwe wibwira ngo bazabongera amasezerano ikoze muri list mu ifoto ya 11 batwaye igikombe cy'amahoro ihuye now ureba abasigaye urasangamo Kevin wenyine niba wibaza icyo bita financial stability icyo kimaze aba bakinnyi ba APR recruitment zabo zituma n'abandi baza muri retour baba beza zibaha kumva ko naguhaye ibyo nkugomba therefore ugomba kumpa ibyo ngomba ushaka kwibaza icyo amafaranga akora mu mutwe w'umukinnyi nasubire kuri interview Kevin yatanze avuga ngo tumaze amezi 2 tudahembwa c'est le capitaine du club subira kuri uyu mwiryana ubaye muri Rayon Sport intandaro nyamukuru na amafaranga nuwajya kuguha ruswa nuko utabonye ngombwa cyane urimo urabyumva so utumva icyo amafaranga akora mu mupira amafaranga astabiliza abakinnyi mentally mu buzima busanzwe
nushaka kubyumva aho ukora bazange kuguhemba uzambwire kuba motive ugeranyije n'uwo bahemba ntago bibaho amafaranga niyo tuma APR ijya muri shampiyona y'Uganda ikareba umwana uri kuzamuka neza hari umuntu none ngo amafaranga ngo niyo akora difference arayikora kandi cyane yego ndetse cyane ku rwego rwo hejuru umupira n'amafaranga uzi reba nka APR abakinyi guze yagiye Uganda ibona umwana uri kuzamuka neza nka Kimu iramuzana Denis Omedi yari muri Puskas Award za FIFA abakinyi bose yinjijemo ba Watarabani nta bakinyi bari muri shampiyona ahantu hazwi nihagira umuntu umbwira ikipe Arsenal yakiniraga umva kari tukura ku isoko isobanurwa n'umufuka wajyanye kofi yawe kwingana nubwo imibare tutayizi yari ifite amafaranga yagiye muri Sunrise izanaho jiro rimwengo abaha igikombe tuzagira ingingo yo kuganira kuri APR noneho mu ruhando mpuzamahanga ni mu minsi iri imbere mu biganiro byacu tuzayiganira ariko ntibyazabe dufitemo na verisiyo y'ubuyobozi izaba irimo cyane n'ubuyobozi bwa APR tugomba kubona exclusive interview agomba kubikurikirana ariko projet yabo hanze ariko ikihariye ni umukinnyi witwa Watara tutareka kuvugaho yego nkweretse imibare wenda y'abakinnyi ba APR Sofa aho bigeze Watara match 14 atsinze ibitego 12 na assist nimwe bivuze ngo ni ya style for nganye igitego kuri match umukinnyi yitwa Lamine Ba yakoze ibitego 5 atanga assist 5 muri match 28 afite uruhare mu bitego 10 ruboneka nawe nundi mu bakinnyi babaye beza yakoze match 27 ibitego 2 assist 6 hanyuma mu bazamu babo babiri Pavel yakinnye imikino 16 akipenze clean sheet 11 mu gihe Pierre yakinnye match 13 akipinga clean sheet 7 wenda abakinnyi batanu nashatse kureba bagize uruhare mu gufasha APR bidakoyeho n'uruhare rw'abandi now ibi rero biza ku ngingo ya gatatu yihariye kuri uyu mwaka football legacy financial stability ni ibintu bikunda kuranga APR ariko uyu mwaka ngiye kugaruka ku kintu cyane uyu mwaka APR yagize inyota idasanzwe y'igikombe mbaza ngo kubera iki bwa mbere mu mateka ya APR yahinduye ubuyobozi muri sezo hagati nibwo bwa mbere byari bibaye n'ubwa mbere ubundi APR yarakorekaga ugakora ugasoza sezo bagahindura ubuyobozi itsoke ariko APR yakoze icyo bita impinduka ziri radikali ikora icyo bita intervention rapide ntago ari umuyobozi umwe havuyemo umuyobozi havamo na team manager barasimburwa APR ikora bino bintu yabikoze nk'ikimenyetso cy'uko yifuzaga wenda gukora neza birenze uko yakoraga muri management nk'ikintu kiyifasha muri ya football legacy uburyo iba managed uburyo iyoborwamo nubireba uyu mwaka nyuma y'imyaka 10 APR yakoze double APR yaheruka gutwara ibikombe 2 mu mwaka wa 2015 ibihawe na Mashami Champion na Pisca byombi cyarimwe APR yari imaze almost 10 years idakora double yari imaze 8 idatwara igikombe cy'amahoro itabitwarira rimwe don 10 years itashobora kuvuga ngo natwaye Peace Cup at the same time ntwara na champion iyo nyota iri hejuru yatewe n'iki icyo ni cyo abantu bagomba kwibaza APR yinjira muri uno mushinga wo kugarura abakinnyi b'abanyamahanga uyu mwaka wa kabiri ni umwaka yajemo yibaza ikibazo kibaza ngo kuki tugomba kureka gukinisha abanyarwanda gusa kuki tugomba gushaka abakinnyi b'abanyamahanga ibyo bintu iyo byibajije ibyo bibazo binajyana by'implikamo kwizigira ikintu yita budget iyo hajemo ijambo budget ni ukwiyongera kw'amafaranga iyo ugiye kongera amafaranga mu kintu usobanura impamvu zumvikana nuko APR itakoraga neza ku mugabane wa Afurika ni projet barimo batangiye bashaka ko APR ikipe ikomeye ku mugabane wa Afurika ibanze domine cyane locally ibyo bikombe byombi by'ibitwara nta mpaka hanyuma igene na domine ku mugabane wa Afurika ari nacyo yifuza nyine ari no mpamvu iyo ngingo natwe tuzayijyaho tukayiganiraho cyane byari bigoranye rero kuri senior management kumvikanisha uburyo ikipe yashoye amafaranga menshi
bamwe bavuga miliyari abandi bakavuga hejuru yayo sinzi umubare sinshaka guspekira ariko ni menshi biragaragara nyine muri karite kuyibwira ko itabashije gutwara igikombe ate ni cost bagomba gushaka uburyo baramforsa niyo mpamvu muri retour uwo Omedi waje uwo Kibanuka araza uwo Watararaza ubundi bakubwira ko APR burya mu kwezi kwa mbere ntabwo ijya ku isoko ku busanzwe iyo kora Christian mu kwezi kwa gatandatu kugeza mu kwa munani uyu mwaka champion igenda ku rwego rwo ariko bagiye ku isoko mu kwezi kwa mbere muri phase kandi bavuga ko abakinnyi bazanywe banagize uruhare rufatika cyane mu gutwara igikombe none zurumva batarabitego niyo mpamvu nyine bakuyemo amanota ya Rayon Sport 5 banayirusha ndani sofa Erega baza rero maze gutsinda ibitego 25 mu mikino 15 urumva ko byari ibitego biki ikipe nka APR uko bihagaze mu buryo bwo mu kibuga izo ngingo eshatu zadominye aya ma equipe yombi Rayon Sport yagize ikibazo muri management hejuru igira ikibazo mu bakinnyi muri staff no muri squad yayo igira ikibazo cy'amafaranga cyayigunze APR ifite football legacy management yayo irahamye aricyo rero idafite ifite financial stability ikiragifite ikagira n'uburyo yari ifite inyota bijyanye n'ukuntu yahinduye ubuyobozi yongeramo abakinnyi ibasha gukuramo amanota 5 yayo irenza handane itwara igikombe ibyo bitatu nibyo bitatu bibatandukanye ibindi rero muri kwandika twabibonye si APR scenario mugende mubibaze federation mugende mubibazeyo hanyuma ibyo muvuga by'abasifuzi ibyo muvuga bya kamarade ntago ari ibintu ngende buganire mu biganire hagati ababiganire barabiganiriye igihe gihagije ahubwo APR Football Club yatangiye gutegura ibirori byo guterura igikombe niyo tugomba kujya niyo tugiye kujya bazagihabwa kwa gatatu muri Stade Amahoro saa 9 z'ijoro approach zihari barashaka reka tubanze dutumike tugaruke none tuganire uburyo bwo gutwara igikombe Mama Bebizo ngira ni gute ushobora gahunda zawe z'umunsi urugo akazi ishuri rya nimugoroba nge ndabona binyobeye biroroshye gifite umufasha tumaranye igihe Sunlight ngo Sunlight gute Sunlight 2 in 1 irabobeza ikora neza kandi ikanahumuza hamwe na Sunlight 2 in 1 banizeye ko urugo rwanjye ruhorana isuku rukanahumura neza bityo bikampa n'umwanya wo kwibanda ku bindi akarusho nta gihombo ku ifaranga ryanjye Sunlight 2 in 1 birenze uko bitekereza ubu ngubu hari umukino mwiza cyane witwa Shua 4 utsindira miliyoni y'amafaranga y'u Rwanda kabiri mu cyumweru kandi ku buntu si igihuha iyo ni inkuru mpamo ku buntu kandi ku buntu iyo bayita Shua 4 ya Gorilla Games mbwira numve icyo bisaba ni iki rero bisaba kuba ufite konti muri Gorilla Games iyo ndayigira urayifite yego okay niba rero uyifite uragenda usange hari imikino 4 baguteguriye baguhitiyemo hanyuma wowe icyo ugomba gukora kuri iyo mikino ni exact score terekamo finali mbaturife miliyoni ya Inter na Paris Saint-Germain bwati bizaba ari 2-1 yego finale ya Mamelodi Sundowns ni bibiri bya piramide kuri kimwe cya Mamelodi na finale ya Betis na Chelsea na finale ya Betis na Chelsea gutsinda 2 urumva wamara kubituritsa fresh ubusa nta kintu nikizeho nta kintu nikizeho ubuntu bakaba miliyoni miliyoni ukaba urayitsindiye oya hanyuma usura urubuga playgorillagames.com ugahitamo ante GG Jackpot cyangwa ugakanda akanyenyeri 878 urwego ugahitamo 9 ugatangira gukina Shua 4 ijyamo buri wa gatatu no ku cyumweru ubazashyiramo ku wa gatatu nzaba ndyamiye bashyira no ku cyumweru ubwo rero abantu mwe muzabe muri tayari ufite konti muri Gorilla Games zakina bikunde cyane sura imbuga nkoranyambaga zose bitwa Gorilla Games Rwanda cyangwa hamagara 0788 19 866 Gorilla Games you play it's fun
Prime Life Insurance irabwira ko yabazaniye uburyo bwo kuzigamira amashuri y'abana mu buryo bugezweho bwo kwizigamira guhera ku mafaranga 200 yonyine ukanza akanyeje 77 urwego gahitamo 4 murajya w'amashuri gakurikiza amabwiriza uzigama inshuro ushaka n'amafaranga ushaka were ku biceri 200 byonyine kugira ngo ukomeze guhangana n'izamuka ry'ikiguzi cy'uburezi. Ku bindi bisobanuro wahamagara 1320. Yes, hanyuma rero buri mwaka kuva ku itariki 18 z'ukwezi kwa gatanu u Rwanda rwifatanya n'isi mu kwizihiza umunsi mpuzamahanga w'ingoro z'umurage. Hanyuma insanganyamatsiko y'uyu mwaka rero iragira iti ahazaza h'ingoro z'umurage mu kwihutisha impinduka mu iterambere. Uyu munsi rero uzizihizwa by'umwihariko ku munsi wo kwa gatatu azaba ku itariki 28 z'ukwezi kwa gatanu ukazizihizwa rero uzizihirizwa i Karongi ku ngoro y'umurage w'ibidukikije. Hanyuma mu rwego rwo kwizihiza uyu munsi ingoro z'umurage zizafungura imiryango abantu bose bifuza kuzisura kandi ku buntu mu by'ukuri kubera ko nka tariki 21 z'ukwezi ingoro yafunguye imiryango yari ingoro y'amateka y'urugamba rwo guhagarika jenoside. Hanyuma iri mu nyubako ikoreramo inteko nshinga amategeko mu karere ka Gasabo. Hanyuma tariki 29 z'ukwa gatanu izaba ari ingoro y'umurage w'ibidukikije ubwo ni mu karere ka Karongi ku munsi w'ejo tariki 27 hazaba hari igikorwa cyo gusura ahantu ndangamurage na ndangamateka Inyange ku Gicumbi cy'Ubunyarwanda mu karere ka Ngororero ndetse no mu Musaho ni ku nteko mu karere ka Karongi. Dusura ingoro z'umurage tumenye amateka n'umurage by'u Rwanda bimuritsemo. Ubwo rero rwose dusure izi ingoro z'ndangamateka cyangwa se ingoro z'umurage. Ubu n'ubutumwa rero bw'ubuyobozi bw'inteko y'umuco. Yes, ubwo nababwiraga ko n'ubundi amavuta meza ni Movit Baby Jelly, amavuta meza ku bana arinda uruhu rw'umwana wawe 100% rugasa neza rukarambuka ibe byose rutekanye. Gura Movit Baby Jelly yawe ni y'umuryango wawe. Hanyuma services zose uzifuza ku rubuga rw'Irembo zirahari kandi ziraboneka kuri wa@irembo.gov.rw cyangwa se kanda 909 ugakurikiza amabwiriza ubundi ukabona service zose wifuza. Iraza gusohora ibiciro uyu munsi gusa namenye ko muri upper bowl azaba ari 1000, lower bowl izaba ari 2000, VIP 10,000, VVIP 30,000, muri executive 100,000, miliyoni muri Skybox. Niko ibiciro bizaba bimeze. Hari amakuru avuga ko obita Chameleone ndetse na radio bashobora bashobora kuzifashishwa muri entertainment kuri uwo munsi. Ngira ngo ibindi byo reka tubiharire ku munsi w'ejo tuzabona umwanya wo kubiganira mu buryo bwimbitse. Rugaju umunsi wa celebration ejo tuzaba twamaze kumenya tuzabuganiraho ariko wenda ntibyabuza abafana kumenya ko tuvuga utuntu duke tw'iburayi tutatwa reka tuvugeho ariko ntitwabuza kubwira abafana ko match yabishobora kubera muri stade Amahoro. Yego. Hanyuma ibiciro byamaze kujya hanze. Hari tike y'igihumbi, tike y'ibihumbi 2, tike y'ibihumbi 10, tike y'ibihumbi 30 ndetse na executive seats iz'ibihumbi 100 hakaza ndetse na Skybox ya miliyoni. Ubwo APR kugura akanyenyeri kayo ubwo ni bakaduhereza nako turakavura. Uko babazaga match y'Amagaju na Muhazi izakinwa kwa gatatu saa 9 n'igice kuri stade ya Huye nibwo tuzamenya ikipe mu cyiciro cya mbere. Seniserafe yavuye mu ijuru. Seniserafe arahari yaje gukina iyi match nicyo bamuzaniye arekina akomeza izindi gahunda ze bamuze kugira ngo bafashe mu cyiciro cya mbere. Yavuye mu ijuru hanyuma Muhazi yarayihuye. Izamuka yarayeyo irakora imyitozo uyu munsi kuri imyitozo ejo. Muhazi nibo baravuganira tayari. None amafaranga yarayabonye. Amafaranga yaravuze ati kuri match ya APR turakura amafaranga azadufasha kujya gutegura match. Hanyuma Burayi Sunderland yazamutse mu cyiciro cya mbere mu myaka 8. Abantu benshi twikundiraga Sunderland gusa kubera karaga stade kitwa Stadium of Light. Nuvuga ndumwana Jevi Stadium of Light ariko kitwa Black Cats. Sunderland yazamutse. Liverpool yatwaye igikombe. Mohamed Salah yinjiye ku rutonde ruriho Andrew Cole ndetse na Alan Shearer kugira uruhare rwinshi muri shampiyona. Ibitego byinshi yatsinze ibitego 28 atanga assist 10 ibitego 29 atanga assist 18 no kuva ibitego 47 uteranyije yabikoze mu mikino 38 mu gihe bari yabandi bo Andrew Cole 9-3-9-4 na Alan Shearer 9-4-9-5 bagize uruhare rw'ibitego 47 batsinda ibitego 34 na assist 13 bo mu mikino 42 kuko icyo gihe
Premier League ifite amakipe 22. turabigana neza muri Magic Lineup. Yego yatwaye MVP niwe yabaye umukinnyi mwiza muri Premier League, atwara Meilleur assist na Golden Boot yo kwaratsinze ibitego byinshi. Hanyuma Kylian Mbappe agiye nawe guhabwa urukweto rwa zahabu rwo ku mugabane w'Uburayi. Ugabaye umukinnyi wa mbere mu mateka utwayeho urukweto rwa zahabu rwo ku mugabane w'Uburayi, yarigeze kubaho watsinze ibitego byinshi mu gikombe cy'isi n'ibitego byinshi mu mwaka umwe wa Champions League. Ibyo byabaga Barca itwara igikombe cya shampiyona, Real Madrid isezera kuri Luka Modric ndetse n'umutoza Lucas Vazquez, Carlo Ancelotti ndetse na Lucas Vazquez. Hanyuma ubwo mu gihe Barca yagitwaragaho ni nako mu Butaliyani ikipe ya Inter do Milan ntacyo byayifashije n'ubundi gutsinda kuko ikipe ya Napoli yatsinze itwara igikombe. Napoli umutoza yayisezeye kuko yagiye ahantu Luciano Spalletti ari umuntu yigeze wakoze ka kapa wavugaga, yandika itariki batwareho igikombe cya shampiyona, anandika ngo tuzahura ubutaha.